Jeroban desa menang kawanan arisan mangkin dani jero bendesa ngenampekin pun itu anak lingsir wau-rau jero gegendong lingsir sampun cabut gonton yang cabut anak dan nih jero bendesa meraris aris mapidaken majang ring sang anak utuh jero anak lingsir wau-rau tiang jero picu tuh tadi peran kado pisan anak ibu ke bapo rauh kiri-kiring jabo pura besake sane mangke tiang jagi nunasang jero lingsir punika picu iri barang tenang nasi sate mewah juku Korean tukan sane mangke niri kiring pura bak besaki hari kenjekan punika mukawanan raris wenten mugi suwice sih disayang para mekawi paice raris kerayuan remane kerajengan labde karya di Indonesia asa punika semeton ditiang sareng sami jero anak lingsir puniki saling wacen mawasde Bapak Wayan Sarge di semuanya Mekah mentalanya ring sesana puniki Pak Suamber jero anak lingsir titiang puniki desa Pekraman Jungseri sampun presiden rawuh ngurangaya iring-iring terus kemugi sangganing pengayah nane presiden Mangkuang Kahayuan udal saking genah puniki jero iki maneh semeton di tiang ampun presiden aturang ayang celapat ngaduk yadnya apang sing nulian bapo ado dini celapat dini jabo pura besake nah lautan ngan bapo mau gede nuling dini si tonen tu ido anak ya aku wikan dari itu silakan Thomas tuh itu udah kalian Thomas yang cari yang timpalnya kau kan namun ada di sisi aja.